Kadomjiti Cultural, Social and Sports Club. Kalayo ban penhap perdana ia ke lempung ilekai kriket kabala tip kum kathat T20 Tennis Ball Cricket Tournament 2021 ha kaba ka Western Viking Cricket Club na Nongstoin kalai kun ia ke final pesha ia ke Domjiti Cricket Club Hamadan Bukhang ha ke jing ilekai ka Domjiti CC kala job ia ke toss bat kala jet ban kawang ball shua kat ba ka Western Viking CC kala tiet nengkong bat kala kamai ru shispa sau pusauron bat hab no ha ka wicket ka bakendai jong ka over ka ba atpau haba be ye ka thong ka dom jeti CC ka la pendem bat punjab sendon da ka ba ka la yo man kamai hadu shispa sau pun riu ron bat hab no ha ka wicket ka basan jong ka over ka bakhat nyu point sau namar kata ha ka ni ka jingi le kai ka dom jeti CC ka la ra ye ka nam jing job da aron pusha ye ka Western Viking CC Haga bakut jong ka jing yele kai layo ban sami ki kusnam shabro artli ki kenhun haga baga Western Viking Cricket Club na Nongstoin kalara e ka kusnam harangkat ka song pisa ka bakhat ar hajar bat ka domjoti CC pan kalara e ka kusnam harangkat ka song pisa ka ba arfusan hajar haga ni gisngi layo ru ya ka kusnam rangi lekai batibit haga ba u klosta ding lengdo jong ka domjoti CC ulayo kuradu saw wicket Hakan ni kesngi final bat ia kanam rangi lekai jong ke lempung barok kawai lara ada u dimension lengdo ubala kamai ars pa aron bat khasan wicket marway na domjoti CC lapan pu penpengi kini kesngi daka jingadon lang uba Idelbert yau penyau kum u kongsan u secretary nong domjoti uba West Parlan lengdo tongkar bat kumjo ru uba bakhan nong sit secretary Kamakurwat District Cricket Association bat la sakhi ye ke nikal lempung ye lekai da ka jinga don lang jong ki pai ba na du ki heb barit ki samla shin rang bat kentai bat kum joru ki long kime ke Porto antam ya ke dia dom jadi sport club aba julan kawai na ki sport club ki belum aktif ha apa yang mereka dong kata ke jongi aba juyai peten na kita bansai ya kuba kun kili ki tournament mantala kun snem Ande golong kawai na ki banta ki ban kintiu sisa ya kecil kai kriket po jong ke dong ke thai ke jongi bentang yo iba ka kriket po jong ke state ke jongi kelas sedang ya ke ban kiu step hadu kata-kata mata kali jongi kum ka kriket association ro ila persiang ban le sibur ke program mat kondok tournament ban le coaching kam ban kum ta ter Yang rai lembaga jing yarap lem jongki sport club kum kadon jadi sport club man pelong yang kibakum kini kita men ila ban kampen step ya ke jing penkiu ya ke jing penmi ya ke player silakai hapo jong ke district ke jongi Megalia Cricket Association menta kan sayo ya kaban kondok di tournament haki kedan bofer under 16 under 19 under 23 But let's say mentau slam kan dikesin ke peningkong. Kabang iyo ya kaban penlong ya ke inter district tournament jong di senior senang berkentai. Di player kasih player garu bagi nang mi syakmat bane sim benta 8% ya ke state haki tournament bofer berpeniat tak kabi di CCI. Sikentin Ubon sekretari Jom Nasional mana? Hakiki lekai hi kadon kajing gram kajing job Tiwan nomor sewi away kelaban red away kelaban job Tinggal squad kan tentu ya PB players Wan nomor 2 mensim angin Tracy Tom Namta kani kajing lekai Kani kalong kalaway Nagamta jompi Kalong kajing sautanat ru nagamta jompi Tinang yai ay mensim ru ya kiway kiba Nang biang kerta But nang Tracy Tom ru tang bapin yo ya kalat bapin ang kiu but nakni jong ang asu sikentin asu kitbok kriwiang sasisen nakata jongpi berarti tim di papoy sini ke final tonang ya kot susu tonang pen klai susu ya ki leas hapo tim jongpi peniatri kam coaching persang menguat coaching di lembar dia train lang bat ki bor juga distrik mod bape ke distrik bat deh aku kata ngapor balik say ni sakam improve isu kini ji lakai
Tama mini apa kali katnu ka total ba ka tim ka ba lek nangkong ka bating ka bu mau te kala poi hadu cheese pak sopsan. Nah ka T20 format cheese pak sopsan kala dei hi ka target ka ba kambiang. Ngada yo sakhndiat kan kambiang susu de nai kala jan ya match wat di kai internasional ni start dengan unta. Te ingat bahwa kini kimadan koram nilak ban pit kunta lagi poi kini ki pitch ki ba khamba lesi ki bru jungin ki bom kai tonong ya chaprang tonong tur chaprang bat na krimen ba nak teng yung pi ki players ki badon hangi lani jung ki wi ki sport club lani ki cricket team ki ba klamla ban poi sidu kenan final ru ngit ngin sala on sei ya ki players ki badon sap hapo yo kenegat dong kathan bat hakum kata kapor ngakremen ba ngaruku muai na ki samlarang ba jong kani kadong kathan kama i ba ka kami lekai sport club ngan ya yo man ya don mentalang nagam taban penkupurom ban ai mensim yakum kita kisamla don sap kenang ba ki breu jungi ha kani kadong kathan kinan kiu ha kini kijat ji lekai cricket